Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idik kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak deng ku pesakat kami suku ten keluahan en, mersodip mo kita, asadak tong idengani ten diperbediai kita. Tuhan si permasih ate, dak dengani mo kami, tendimi simbadiai mo mengurupi kami, dinalako mendengkohken katamu, ibagasan gerar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan tase dari en, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, Ulang Jengeng Kene. Si wagenidok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas ulan apostel bindupi itu, ayat 44, soh ayat 52. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat 50 sadaken, si mendok. Sohmo jengeng nakene, janah mahal kalohon tunduk mi debata. Tongki kalohon ngopenggel dene, oda merpindengkoh mi kata debata. To sengo kene bagi empung dene, dak mengalo tendi debata. Bagi tersurat mi kamus besar bahasa Indonesia, jengeng lapatena, mahal kalohon tunduk mi pedah, mengalo, ukur mpihir. Mula i psikologi, jengeng lapatena, dak mengalo kade si merandal. Kalak si jengeng, lot ngo ibas ukurna, odane akung geut menadingkan ukur si meroha. Kenepe, oda boy memain ukurku tunduk mi pedah. Lot sadakala mergerar Jonsung. Ia peraratkan katani Tuhan. Geut ngo oda memperdengkohkan mi soraten di perbadia. Go kesan dekah, gabeng geut mo ia mendekohkan katani Tuhan. Si tahanan ibas ukurna memaing ganggu pikiran deket ukurna. Memaing ia ibaing mi rumah sakit jiwa 7 bulan dekahna. Kumernakan si tahanan idi, gabe ijalo deket idengkohken mo, dilo-dilo ni Tuhan mendahikan sa. Asa gabe peraratkan berita si merandal mi Asia, termasuk mo mi Indonesia. Bangso Yahudi igerari ngo bangso perukurum pihir. Pengalo, dos ngoi deket jengeng. Stefanus pe mendokken kala imam, tose bage si jengeng. Oda ngo idengkohken kata ni Tuhan. Pihir ngo ukur kala i, orang geut menjalo Kristus si menggong kepersuken sanga mate kumerna dosana. Bakune kita dengan geut ngo kita pelin ranan tasambing, pelin pikiran tasambing ngo. Oda memperdengkoh kita misora ni tendi perbadia, nalako ki pesenget kita. Tikan roh tendi perbadia, geut ngo kita mengalo, geut ngo kita oda menjalo kade sini perbegah ni debata ibas kenggeluhenta. Kumernakan idi, ulang jengeng kita. Mersodip mo kita. Melias ate mo Tuhan, sabar kalon mo kono mendahi kami. Igongken kono ngo kinim persuk tikan bue dosa nami. Ndak tambahi mo kegegohan mendahi kami Tuhan. Ndak pecerep mo ukur nami, bagai sini kelemoken mo. Naing mo tunduk kami mendahi kade sini perbagamu tabak kami. Ibagasan gerar Yesus Kristus mersodip kami. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitakan i, Bapak Inang engkau terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, juah-juah mo banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.